بله تماشاوان جدی کاربردان ویراوش بگمان و ایکش بابت و پرسین هنوکیین گرمه سر آسته و دوری جهانت شپاندن برئیس مصطفى النعيمي كولره لكوربندا عربي وشروع بكاري سياسات إيرانية لهات الجلمة برئيس مصطفى دمات باجبه إدياف بيش هاتا تند يا دجوار كوت روجا بدهاية سربازين أمريكي جارية ميليشيات نيزي إيراني وهاتينا كشتن قالوا تدبيني وأمريكا كاربدانا كجدال يا بريهبه تحياتي لك سلاف جبوت برز هكار و تماشافانين كردستان 24 جارا كدس باسيوتكم سيرفي درفتي دو هو دي بيتشاوا بنگاها امريكي الاردن لسر سينوري سوريا اسكارن بيشم لسر سينوري هردو ولاتام تايبت بات ارمان جكرن او زانيارين دسبيك كو سي سربازين امريكي هاتنا كشتن سی چار کس بریندار بونجی براسی برین واجی گلکی گران وکو مدى امریکی بلاف کریه او جی جبر درونا که ججور شهدو کو ایرانیه حال ایرانی هاتیه چکرن دبکو او آرماج کرنا بنگاه امریکی با آوای کی بسر و بربو لی براستی هزن امریکی لوی ده هبون هزن گلک سرباز لوی بنگاه آماده بو لوی اسکارم بشم لوی بنگاه هزن گلکی زدین امریکا لوی ده هبون جوینک جیته گوتن کو جوینک لوی بنگاه امریکی هبو نها امریکا از دوی باوری دم امریکا ده هزن خو بهتر جی بشین روجلات ناوین ایران دخواست وی بنگاه امریکی آرماج بکه حتی کو امریکا وی بنگاوی ناویجه و هزین خور روجلات ناوین زیده نکه لیتشتی کو ام دوی باورین کو گلو امریکا برسوه که چاوا بده حتی نها جینای ناز کرن کوماری لکنگرس امریکی دخوازن کو دربه که گله کی مثل نوا ایرانی خوبی کرن حتی کو ایران وان ایریشان راوسین لسر بنگهین امریکی جبر کو ایران دست ویل نوا نافچه ویل بله برئیس مصطفى ایران گلک آریان و امریکا دور پیش کریه لبحر سور بگیره بگمان اول اردنه لعراق لسوريا يعني قالوا امريكا حتى چند ويك قبول دكر تبتي جد ناف امريكا دا بگمان توزاني بروباغاندين هالبجاردان هي هالبجاردين سروكاتيه دريدانه ترامب رخنين دجوار لبايدن دقره بله هذا ما الذي كنت اريد من بحث فيك كربا صدو حفتي جاران بجهين امريكا لسوريا وعراق هاتنا ارماج كرن بشتي شر الغزاي براستي افجي هشمارك قالك زيدايا برسفك الراستقينا يا امريكا حطانها نينا وافيك جي دهلكو ايران زیاتر گاوی خوب باویش لدیجی هزین بدید ناته بیجاره که سرباز امریکا نکشتن و برسوه که پیسیا امریکا ها بگلو و که بایدن گوتی بله اعتقد از دوی باوریه دمل گورکو از دخینم او لفو تفقرا دنافا سوريا وعراقي ده ودي بيتشاوا نها فروكين بفروكوانين يفروكوانين ين امريكا نها قالك زيدابونا لعثماني عراقي وسوريا هروها اسكارب بيجم هليكوبترين امريكي جي چند روش قالك زيدابونا قالوا اف ارماجين كو امريكا ودربيان لوانخ وقالوا لغور كشتنا سي سربازين امريكيه يانا انا اي مزدوي باوري
دما براستي افنه کو هنك زانياري هنكو بريندارن هزن امريكي زيدتري سي 4 هنك ديفيجن بنجي كاسنجين هجمارا في زيدايا بريندارن بيويستا كو امريكا برسفك جالكي تند لدجي فان دستكن ايراني لنافشي تايبت العراق سوريا بدا لوان او ميليشيات كل ديرا زورينا والسرسينوري نابرا عراقي وسوريا دنا هاجر برسفك تند دنافا ايران دنا بجالي امريكا وايران بينغافن زيادة تربا فيجل النافشي واكون دزانن ايران مزدبيجم ايران دستوي راست في ايريشال سرهيزن امريكي ده دريا ميليشيات بسر بگوانو نره ایران لینه تنفگرتی راضی که بیجه بتوعه که طهران لپجوان هرشان بنیه بلکو که او بیجه برای مقاومه لعراق که امریکا جیوه برای جنیزیک ایران دزانه بیجه او هرش امریکا دکن. حتما في الغالب تكز براني اف ايريشن هاتنا كرن حفتي وصد ايريش ايران بردوام دقوت دستي متدا نينا حتى كنتو دربيه كان راس جبو ايراني ني كرن اف استراتيجية ايرانية لامريكا استراتيجية وبربرسن وين برسن امريكا يلسر عرض براستي دستهلاتا وان هيا كو سرداريه كباشو بهز لدجيفان ايريشان بكن بيكو وگرن ناو فرمانده ناونديا هزن امريكا او دكارن هر برسفك تند بدل دجيفان ميليشيات بسر ايراني و مدي بيچ برسوا امريكا دما درباسبوي ده برسفك نتند بو براستي نها امريكا لفو تفگرا وان هزو چکدار بسر ایرانی و دچافدریا وان دکش بکو بزانه به چاوا لفو تفگرا و چارویا و راست امریکا به چند آرماج چند بنگهن وان ملیشاتان کرنا آرماج لی براستی اوه برسف نا آداویه امریکا و امریکا دمین بده برسواوی تنتر ببه بتایبت پشتی کشنا وان سربازن امریکی پیوسته امریکا استراتیجی خو برانبر ایرانی بگوره. مصطفى النعيمي لكولر الكورباندا عربية وشربكار سياسات إيراني لهاتاي دقل ما بقول